Evo što skidamo šavove od prošlog tjedna i reci nam nešto. Evo, imali smo sreću, tu su naša dva liječnika, Valentino i Ivana. Eto, kontaktirali su nas, bit će naši gosti na borbi. A s obzirom da su medicinske struke, odmah će doktorice da štave da ne moram tu ići po bolnici. Sa pravo medicinskom opremom. Da, evo, a pinceta i škarice, šta reći? Hvala nećemo neku sepsu dobiti i to. Ajmo, idemo na vađenje šavova. Ako ikako moguće popravimo. Dva su pukla, toliko o doktoru Barloviću kako ih je stavio. A to ćemo kad dođemo u Zagreb. Vani sve. Kakva pljeskavica od nosa, svaki čast. To su dva Da te vidiš. Evo ga, uspjeli smo. Operacija je uspjela, pacijent je još uvijek tu. Pa bolje da pljeskavicu nego imati protiv. Ja, samo malo. Ovako, grčki legendarni. Grčki. Tuka zove orla. Sa japanskim maramicama. Da. Doktorice, Dobro, je sve u redu? žive. Gore, to je prava stvar. Brzo će zarasti. Mađo, kakva je to krema da nije neki totmas neka. Znaš onu reklamu, desertna krema kakve nema. to je za 7 normalnih noseva, a tebi na jedan tvoj. Budemo i sutra. Rogala se sova. Sutra ćemo isto malo toj kreme staviti. Imaš pola kvadrata, pa se na meni smijao. Sram te bilo, Stipe Triš. Nos kepa tako drugo. Čuj ga. Vidi ga. Se šeće još tamo vani, ne? Ajde, pauza.